Ni je so person kwama no ni enkosua ade ye USA, UK, Canada, Australia, Germany and China na eba o visa any document na ya ade o betimi aboa na wonsa etimi aka sanso na admissions abenya we universities na betimi akosua ade no mo akasa ebedi wani ma ombre kra onsa ebetimi aka admission no na emomode ne se opese wonko na nkoye adwuma wo ye Australia, New Zealand, Malta, Germany, Slovakia, Iceland, and Indonesia so a na mo se hu hia so be kita certificate bia de hia ne so be ba keje study abroad and travel consult akache oni omo ba twetwe nkomo no wa tre omo ya oman ya pese wonko so na mo so ache we adwuma ya available ho no ma akwa obetimi enya bia ye obetimi afra ye keje study abroad and travel consult 0554 415 742 and 0271 298 175 and 0530 332 180. We make a full Lumba super at the amount. If it's a nine said we are neighbor, ye, near man you. Ube here so poor ni pedium na born pediano, etimi edijuma, said ye semum. Ninso abenoma, and on Uncle Fasus Sans Bonnet, and family warno, and near Lumba super, and perivat nasi, at a fancy demo. As also quite on your bina on Masus Sans Bonnet party and yadi be watch recram. Make us an aquanya diaba, at the Magana for 1 year a year na more yen. Sabadin to a sage media be as a here soon. Montomon San Fanfra Lumba super never to Papa Messom and Amos Mahono, and Yen super intimate enom. A quanyaba at the Mashanka for Nukia chip. Uno boy Yakia Copelum super catch, could so be question about Sunda Subanyasica at a good bottom. Friend Fue, our home true for so. A 0555 274 757 05555 for Niam Yansum. Now the 274 757 and 0577 475 343. Sana kupia dance man important man. Madam Abanya Meche, we tu super bia autumn. Na shop no ewo dance man eben appear to Selene mesanso be Lumba sport. Ewo dance man. From my 24 so energy mo entry mo. 0557 349 401 0557 349 401. Sasa kupia mo fa kwa important man. Mama Vic ebutum nisuo no wa fa bia autumn. Lumba supana busu power fanko sport M. Ehona ma Vic ebutu a wofa nso bia auto na homa trofo no 0500680783 0500680783. Na meka mu say ye Easter Saturday da ye na ye fa ye ni enche ye di Ofosu Plaza Hotel no okofo yuje san say ye papa da de Lumba bo show kese pa e wo honom na anyomtofo e beka ne ho ko finti ene keke fosu ene anyomtofo bebre na wanu sabani say dia na hit no anu ade mpan ne hit ugina chi wa hit na chese mora no e wo soro pan ne ba ye highlife nyomto asane anije dia na wanu say ba ye papa da de Lumba dia enye fedi agro cry nte ye Easter Saturday 19th April ewa fiwe ye mu ewa di Ofosu Plaza Hotel no okofo yujia eye no nsia pepepe na gate ni ye bie no wo twempa mu na eye program no ehyehyehye so na on sabetimi aka wo ticket dia obetimi adial eye star 714 star 51 ash star 714 star 51 ash na onsa etimi aka wo ticket ni na yakohia mu ewa di Ofosu Plaza Hotel no okofo yujia ne yakoje yani sana wiai me kamfo DL Association for the amount one eya frɛ for kobomkua one etayem papa Charles Kojofusu aka Daddy Lumba nanyuma hodo a auto ana afenso ne radio station akɔfa de ba Magana mu a edi ada so eya DLFM 106.9 na kobomkua ebi wa monone ende bi nso wa Magana mu na mpefa moden atetoma kɔba mu abia montumam ede ato ma bia mo pon de ato wase okondo so wabɛka wɔn ho akwanya na bai so wa monone sa wo Magana mo mania na frem perifo na jimu nchirimo vi se eya nkabom koi emu the party sa no man na ma jese ya taiba pachas Kojofusu achi a aw na nyoma hodo na radio station ya makwa amanfo frɛ kyerɛ o madwen a ekura mu aye de pam baka ya hwane enfo don fa mo ne taiba pachas Kojofusu achi na dwumadi a wodie no na ma enkon kai frem perifo ahomatrufo yi so 0538 865 393 0538 865 393 frɛ ya mo a na baka ya ne nyina enfo dom Enfamo Davise Yamana Nenesem, Yam photo, Enfamo Otum. I can come for a share a year no yemino. Edia Majeswo, I attack a Jokrum, Chobo de Shikonkrom. In Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mene Adwoa Agyei Sikapa. Yatanasi, never munina, Atanasi. Atanasi. Kwasu. Kwasu. Mr. Kwasu. And I'm saying Kwasu.
E kwa so kwaso. E dia na do ba ha. Ah me fa fom. Nananum. Hwe obema nananum go fom ba ti ya gu so te. Sam me as me fa fom and dey. Nananum se dia na do be pie ha. Nana. Didi kam watena si. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afi tumilike ne share Facebook no so. DLFM 106.9 e kase bono. Yefa mu nkyeremu nyina da na yemfa nsomom. Na me kase ekuo bia wanom de ne ma share wanom de sabe. Ene esojafo ene asrafo ekoko no. Wanom every National Security Secretariat akakopie mum ewo penipo no akane no na ono edo my Ghana yesika krabia mechire kubatan no ano Bank of Ghana governor ne dini Dr. NS Addison ni fia je sakoye nsempi nam na nkra ene hwa betodwa no echire mu sem enimpa kwakopie mu ewo Dr. NS Addison ni fie endrada ahomache no num pepepe ewo ni fia ewo Roman Reja ene waka poprema tenem ewo endra wukwadai obenim boseme ne dana toso edon kron enfempem mienu ni aduonu numa obinim de ntempere wa modern ekopie mum na nka na echire mu sem asojafo mako tunum 15 ene kopie wa munyina efficace mako miensem ena mu free sisi ya omoko no etuo pa di mayaw ekokura mu nsem ase bia sabe onom ekwa akon no na nka na echire mu sem emra mu kodu Dr. NS Addison fie pe ana mu di kan kokoko ebubu ne dan mu ekopie woni fie honom omubono ha no mope ade di kam ya ne sem ne CCTV system no mu disconnect ni ya na nya adwuma ebio nso mu kire ma papai okoda Ghana sika krabia na ntom susu sabe odi sika dwata ko hye ne dam ti on kire wanom baby sika do de akosie no na mu kokko fa sika ne mfa nkop na Dr. NS Addison kire mi so dabi ne kuranim me mfa sika bia nko hye me fie ndi mesra mo ada we de mu kye wadan mo ma na mfa ncha me kura na me mfa sika bia nanso asojafo ya mpra mo kire mi se dabi yan ntie so wi sika eda be show da munti wamba mani hura papai dem ese ho no mo niama CCTV cameras ne de enyasem kuma omtutu ni nyanda disconnect system nya se ne nyina kram na mu yeda ma anwansi ho no mata papai bebe odni sika esem ko bubu ho no nyina se ho no nyina ta omu wie ye pe ena so modern eye phone call efra National Security drivers ne mumro na ka na abusue mu mahwe ka se ne ya mako nsia na ka se de Dr. NS Addison de ye denti wamba modern fa mu mako enan sama de kwakram oti da omna mokro no omuwe ya pen CCTV cameras no so mo sese ne manyamba mode agya ho no mokra ekoye kram na no achi ena numre no wamba moden efra Dr. NS Addison ni fie fo se momra na cars ne de kokko sisi eye jokers crab no wala badi opsis ne ho no mode ko so ndima fa mo cars ne fa nko na make se Dr. NS Addison onna busuafo so mu su na dwadwo mu twan yase kuma mu kire mu se dia sei omonim de besi bionti Ghana fo na soja fo mo ka bi fam officer dia sie we de yemenim ne kurani asam ne mu ayepa me ka se de e ho no matem de e pose fo gu se nhwemu e de afa de sie ona sikapa de ato branso no no endo Dr. NS Addison asoja fo ko wura honom akosa ne niema asese ne honom afa ka asema akoma nan e de akosi da body jokers club so ma fo ma de e wo de hunti ade ti no mo fa kosi ho mo susu sei we are Ghana sika akwhye ne dem ntomo kwa akwaji sika no omo sisa koye no enu di scan be ba na e bia hunim se bia Ghana sika na ode ato just Ghana de yanko ye nimu da sana wo hu no na de aye yi de na cars awafra busuafo so mo mra mesese ana wo sisa ko hokoye den eno ne asem no nti sia de NS Dr. Addison akane Bank of Ghana yen governor no endrada enyasem kuma ahamachi no num ni dam nyama nyina ye sekatu wo ma sese ni nyina na de am etwa me nso no mo ne se sa CCTV camera na system na mo se na de ntina mo se no na cheso munim sa de na mo koye no famra kwan so sa pepe ade ntina CCTV camera mo ko se no eno na kan ban sika ne ho sani ni ama kon de aha omo so de ayi omo de be kokko sani ye kenofolata de se santa kwa ne empata nwie yo ana fofra kenofolata ne kisi aja benza be ya bosum ba kontemu ni ena mo ko
senior man Sufie ekwa sese ho ne mama so mokọ ne kitchen nyina kwa hwe ne bowl didim nyina ekwa na gya na ambia so enti odi akọ na senior man ne sa desen so omagba awura ho ndi ye hwe enti na fi be kwa wie ye ndẹ ntokwa ne anim pass ye behu na ye hu na hyase de behu na wie ye sa de tie o si ye de tie o man nim DJ Oman fa pictures ne bi go so na Ghana for mehwe CCTV camera no camera no ne sister no be hwe de o maye no o matutu ni nyina sese bibia pasa echire din kra mo be ma abaye hu ne mo koye wo no matutu ni na tie be system ne wo ho no we obi ba na okasa mo ba kwa mo wi ani sika ye be gi adi mame ada pictures ne so a ne fie ho nyina ha enie na office ni hwe de o maye no ho hwe bibia e sekatu ma se ho tize o maye ho nyina pansam inti Ghana sika na she document ni mana za sha kunya na se o mese obabi a idi sika bi she na muhu se sika pa watem akọhye wona sunti no akomo kwa akofom kwa mo sanka sika yanto akase bo no so na Ghana de yedi ache yeti ene be pa yekura yanto akase bo ni so na Minister for Energy and Green Transition na John Abdullah Jinapo e de nsama betudwa se e ba ya asante mema sisi ade e ba eye nyinam kane ho nsensem a omugina mo na so ye pan esan se omakwa akoye eye energy project bia omo hwa nim se betimi a produce eye nyinam kane abeye 700 megawatts no din sam etudwa wa bro konsra hwe ewo eye asantemem mu no kire se eye ade akwa asantemem na kire ba nyinam ho anyam sam kane an eye kane ho sensem na ha adwin ye papa na omo ka ho asem bebrenti na wo so okọ no kọhwe ne ekoso wo honom e ma ne koye inspection ewo eye Ameri power plant eye Senate ene asa eye energy plant no wa awomaso power supply no sane ebe yo betimi ahwe se bibia betimi akoso ye ede ama wom na bro ne semtrofo ekasa na ode to eye tememfu anim se emomo ha mo kresan se bakane ahon sensem na se de ejuna ne na so ye papa na ya de Ghana Great Company ye grid kofo so ebo modern aso mbe install eye transformer foforo ede ama wom sane ebe ya omo so omunya oha obia sanso na ban ehwe anim se ombe hye eye kane anim kina sane ebe ya oha we ensanso emba mantem hobio 145 MVA transformer dada no eye 66 ntiche se wodi 145 eba na che se honde no akosuru ye pa nti kumase for beye na mienu mu ho senkane no edundum kakra ye switch over na mfidie ni se wo switch every dada na ko efofo na wodi aba na aya na etimi ha kakra nyame ncha de bebia ye duru no empanyifo na ma yate asese bibia ko ye kama nti efre na ekọ no esi ehu se nkane no ekọ anim nkane na gina na senia eduma na asaso no ebekọ fom kora na abrase in fact nya ye ne se kumase ha nyinam nkane na bibre beba ha na ye de amagana for de dijuma na ne aka no so no ya export in fact na wachi etwam ya Burkina Faso ba ha so mo sere yen omo nkane no nke betimi amom bia ka ho a nti na kire se akwanya wo ha ye betimi aton nkane na bebre nti ye bekọ so disa adwuma no na ya make sure se nkane na gina kama na obi ansa aka eye afie etwam ya osumi bia na abane shedilo ene ya wuti ye eye Minister for Energy and Green Transition na John Abdullah Jinapo na ne krakram na ya Ashanti Regional Minister ya Dr. Frank Amwakohen edin so ensem say etudwa. We want to appreciate your sense of urgency with regards to helping us solve this ongoing power problem in the region. For some few weeks, if I may, maybe some months, we've been having this erratic power supply. Others have blamed it on sabotage, others have blamed it on a lot of reasons. But the last time I met with the ECG and the power sector players, what I noticed was that there was a communication gap between what they are doing and making that information available to the public. In times where there is even planned maintenance, you hardly get to hear of it. And the only thing you realize is that your power is taken without recourse to anything. So I met them and I encouraged them that as much as possible, communication is part of the work. So if there is a challenge, let us know. Ene ya wuti ye Ashanti Regional Minister Dr. Frank Amwakohen. Yanto aka sebo se go piemu ewo finfi matenem. Na finfi matemu suafo ye ekwa o kire pain make say odinsa setam eka no makon oha e de ma de hye wanom etufu magudie ewo koti kwan so mekire eye illegal manesi bi sa wanom nje na wanom emfanye kua ewo ne kesim ne mwa no my Ghana ememe ahodo a wanom ekotu galamse ewo kwayem
atima se ne atitiriw eye Oboyo Forest Reservoir eno no akem achia se wa pie mantem ne moa na asase no entumi fa no tomapa emfamfram na eye minister ka se na o kire mu sem asase na yade a Forest Commission abomoden ede asase dia ma ne sei o ma kane nimpa bi na mutu galam sei essence ase kwa no munya dwuma ye no wanom emfansi kua enadu anuane mapana Ghana fo nya aduane pani na mo ne akwaye no so yentumi emo eho ban emra soafo o kasa na ekwa o kire pen kire mu sem ehu benya pa se mekese no sa nimpa makoma aduasa wanom nam koti kwa kotu fu magudie no wanom che wanom pa nanso mekese no ade abebo ne sei akwaya hodo mankwasa kwase no ene nsuo hodo amkwase no no yema omo nsase wanom fansi kua na Ghana fo nya aduane papa ni sente mbo moden ede nsase 100 acres no ede asha wanom ensa minister akasa kire mu sem civil society organizations ahodo abani pa ka onyina ntachire na mebu na du bebe mu nya adwuma nye eno ka obi ntine ne wanom esa yakwaye nti eba se mebu ni nya asase ne bi na mu siku bebo na galamse no eto etim etwa fifi mantem suafo ekwa ochire pen ede nsem sei ede tudwa. An acre to get the trees and other things done in an acre will cost us about 14,000. And so we want the government to come to our aid as we also want a lot of you to come on board. I cannot do it all alone. And so it's my plea. Individuals who also want to fight the Ghanaian menace must also come to our aid because it's not easy. And that's the only way to motivate them. Like they just said, they have the interest, but how to go into the farming activities demands some financial capital, which is why they are unable. But I think that where we've got into, we have no option than to find every possible way of supporting the youth to come into agriculture, which is why we are here today. We're also grateful to the technical officer of this forest, and that the tree aspect is also very important. Our forests are going down, and it's important that we replace it as early as possible. My interest and my love in this business is the fact that we are at least trying to replace the trees that we've destroyed for this period. And I think that if we get a number of the youth on board, that will help us to do that. So we are calling our forests are going down, and it's important that we replace it as early as possible. My interest and my love. Ani awoti ye fifi matemo swafo ne den ade ekwa o chire pen na wote ne nkan anu achi ana Ghana de hie bia wanom ekotu fu magudi amekasai omukaka adwama ne yakopon afafie mo nyansase kwesi kwasu chirem say yes ana mo ampenifo atui emu adapa de sano manam evise galamse na mutuo no enya omania enya bo apayo adwuma ne bi ni ho omu nyansase mfansi kwenti no mo yes ana omutu sana mo yinti omo so de adesre e de to abani so wona ho maden moa na emebu ni nyansase nsikua wo so na boa eno betumi magalamse no eto atimi atwa Enim say galamsey adwumadie bi a essence say nsuo no na yewura oba ya nimu no yehunu say ye say oman no nsase nti e dadwene ho eno titiriw nti na ija galamsey no ye say oman no nsase nti e dadwene ho eno ti galamsey adwumadie bi a essence say nsuo no na yewura oba ya nimu no yehunu say ye say oman no nsase nti e dadwene ho eno titiriw nti na ija galamsey no we ya Ghana de hie bia mo ye mebu na wonom enam koti kwan etu efumagudie ni bi na wote wonom kwan ne kwakura mo no na Emmanuel Pepra ono no range supervisor wo Ghana Forestry Commission empanifo aka cha no so kire mi so no so obi kan sent ye ma na kwanye na ono so empono ne minim. Now getting the land farms is very difficult. Yes, the case we are giving you land for free, and we will be providing you with some technical advice and technical support, and alongside the seedling provision. What you will do is you will do your farm, and you grow the trees, peg and grow the trees. So it's very much. Any awoti openi pono no oya dwuma na oya supervisor ewo Forestry Commission ne den ede Emmanuel Pepra Yantua Kasiabone so na adwadifo mo wa Chimodan enu wo Brim Central Municipality enu wo aye proyemantemu ede abetu municipal assembly fo anim so mo bomode anom yen hyehye se ne ebe ya cholera yare ya amani muso ewe ye ompotem mu no betimi asi ano kwan esan se wo kwa ye mpotem wonu ma efi a ye frɛ na efin pa de omone na anetewo no aye adwadifo ni chema Brim Central aye municipal assembly fo ebejeje ye to di from honum so mehwe na efie wo honum ni na masesa ni na de afiri se ne ebe ye honso ebetimi atenemom efi ni de da so wo honum omone na aneti dwom honum
omu didi o omu dware omu ye bibia won potem won mamu ne efi na ekọ na eba into omu sre eye bri municipality assembly for say omu mamode an omu ne eye Zoom Lion Company Limited for enye ejuma sane ebe ya efi ye won potem ho na ombetimi asesa na na ekume kura me se yetua tekiti ne wiya na o masa abasa bola isa na egu ha eti anyeji sika ne yaje me 5 cedi yaje we beju obi sika ansa na o ma ba besa aja ewia se ne se kura obi ti ya de ya ye ko me ye hwe nyankopon ti ya bo mpa esa urade ya le bone na o ma bi nka na ne de ha be bia ye sika ade hwe diane nie aha ne esi didi obi ti bi pla no de aba begu ase o ko kana da pa da so Zoom Lion na so ko kan yesi entio moka nti amadwuma ne ye no ayo moja baba we wa baboafo bi etua tickets anaku ayeku fado abreso de ene ye ko ene mama ba ye nso ya hyase akunti ye sram mpanifo okrom ha enwa mi si ko atebubu aho 1992 ena atebubu station omoye mi si ko ho na obeka se ye ekra niboso pavement ye bia o enso danfo de ya hye de bola o kaka se CIS NDC ni o kaka ya su MPP ni na aye bola na yetiswa bepum sesebra bola ni hayan kasa yewu do besa e wo ma no ma besisa e wo ma ni asa boma sese yewu ni enye yeso ha de tito abiare ti esre wo mo meboye ade me ben pa medidi a ehwia me pa me ntimi kura lese kura na ma me hona mo nyina ya me basa ma me yale kura ti e pa mo chawa omo sama ye ni e driver ha yesre wo e pa mo chawa ha na biare ni bibia wonti esroma yakasa haya na ebwa yenam omo ba no pa wia nwumre baji ticket ebo no ensia kura na omo pese omo baji ticket na nso bola no omo di begu asa na bola no so titiru pa afi edwomfo obi o de bola ni fi abonte odu anu ato akene na okọ ya dwomfo mango edwomu anyina so obepra na obesa na de beka kopu ayi ni dia ne de obo akra onye we hayen we say eni ya wuti ye eye jadufo omo wa chimoda ewe poemantemu na ne krakrem na ye brim eye municipal assembly coordinating director Haruna Amadu Zuri ede nsem tu jano chese eye timemfo no enko makomanto omo ye mesan so obehwe na eba assembly hono ma bibia ebetimi akoso ye na efiye wo hono na matimi asesa efrio. It's because of them we are here and they have every right to complain and their complaint is justified. We have made some moves to ensure that those debts are cleared. In fact, some of the issues are Zoom Lion related issues. So when the sanitation issue came to my notice, I did not disagree with the suggestion that to get people to move to get the place cleared. DLFM 106.9. For 1 year, they have not been given their allowances or salaries or something. And so when it came to my notice, I said, okay, we should do what it will take us to get them some money from the assembly in order to get them to work so that they will reduce the debt at the station and elsewhere. As when they are the same people who actually produce them. So it is good that when you produce waste, find a way to manage it within your area. Eni ya wuti ye eye brim municipal assembly coordinating director ye Haruna Amadu Zuri. Yantu akase abonu se den kopie mum. Ewa industrial relations officer at the Ghana Private Road Transport Union. Ye twanitia eka ni se GPRTU. Abbas Imolu wakase chiremu se Ghana de hia mbom homoden efo trotro ade ko munyuma so efo trotro ibi editu kwan kwa tenten kodi mudwuma so no osere mo ada enya ade TNT anase lolo fa anase chensi ade no wo mde ka prebempo ade atum nti efiri na ekọ ukotena kam na hyenkan ne ka kire so ya atum nti wagi sika ka kire ne so obo akra sika ne wuntua ka pre efiri se nya ade a efamra kwan so kra opani agaze kire mi se na nsen obatia na Ghana fo ebi kasa sa driver fo koi ene ba beto ahyenti ade enti mohwe mantua ye bayere mo agye wo ye ka no kire mi se nya no kre enya no kra sanse nsem no mbeka so spare part yatumu no oso mo to spare part bia mo da enti Ghana fo efiri na ko bi nim na baka kire so yatumu nti wajo wansi di kra sika no mantua o kire ma ha adwen ye pevise sa ne ma hodo we kwaso no time pam papa se yanka kire Ghana fo nyina se efiri na kwei drivers na yo madwen se de tia bia no
TNT no mba yire mo pagi se twe na o ma jeje pa de afiri mo nsem nanso asesa shankane na dwon so obaji a we ene ne nko ho bobode na si fom boko na fo woni kirem bebe police station be wona koye police fo na se o police ni yi enkomo abani e ka ba aba no na ka che ne se makwafo ka metim opening so ba je me hentiade no o tum nti obaji misika enti mintri so oba yire me pagi se twe ne waji sika no na mo nche na mfa ne kwagina mra kwa no every so ma ya tim sabe emre na ya adwuma wakasa kirem se yentimi tena man mu enya oman emfa hye enipa bi nsa ama wonum nya se de oman kasa pe oman mu da bi da enya de bi besi Ghana ntefri ne ko nipa bi onim no de mra be hye ne nsem eye ne won se lolo friend watum no mfa go police station ye nche na mra ene ni odi nsem sei adotu dwa. Being told that is cheating, and we have a system, we have something in our law, the LI 2180. You look at Regulation 121, which says if you don't or you haven't registered with a transport union, transport society, or transport company, you are not supposed to work under the laws of the land. But here they are, we call them floating drivers. They are the cause of all these things. They don't fall under any umbrella, and they are creating these problems until the law enforcing agencies get on their nerves. They won't stop. So within one of the discussions we had with the minister, we have referred him to that. You should make sure you are working and taking fair charges. Nobody is complaining. We know you are working illegally, but we never complain. But if you are going to work and cheat the citizens, we won't keep quiet. We will make sure that law will come after you. No. Any awutie kasama for be de chire e de ma GPRTU. Ne de dia bus imolo na o chire mu se ye kwa amana so ma ya timim eyankobom ko mienu pe ne betimi aboa na o matolo fame anasa won mate so eno road transport operators no sem be ye ni nyina GPRTU ana fe so GRTCC pe ne betimi atum drama ni bi atumi fa ne pe enkotum nti so otuma fa ne kwa na mra ene ne ndi na yehu ba bia susande bodo hono no ebe fa we na ye gina we so ada ye ho akofan aboa fo nkra to ye ba ka se bo no ye beto aso e di asmo. Makwantu ohun eye medadwen nanso me yansam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi britia wabi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echere kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse e. Media 106.9 Yamamo akwaba afe yento akase bone so ewe nigedie mu na chese video bi etwegu ewe social media ne so a eye owura bi ne yakoto so one na danfo yire ehye dem ane ya head ya hair ne pan enya asem keto a chese owura ye frɛ ne Martin na atade o hye won hye shirt eye ya boxer pe ana hye no ne ye na danfo yiri ehye dem na ndie dwumadia wodi di na danfo yiri die esewani ensasa me ka kyerɛw na ya bema walifuo yi Osofua Emma Apostle of Christ yes sofo the man Apostle of Christ edi betu just say Martin yi na down for brebo pa ne na ka na suma sem ni na de ye ne ya pa ne say wakwakoto say ye Martin ne yire ehye dem ma che say just etiefo anya asem ketoa wo honom na ye ne ya ye papa on the son na danfo na ndi oburo ni ye pa ana na danfo ne kire se nye ono ane pe ana de ba dem honom so ne yire eba ebeda na emom ne yire ankasa ene to ne nsa ede friend se ombra na eja ombra bedi ne hujuma enfema no a wo kire se owo evidence kura na ma eye osofo yi se ontie da ende one eye omo wonpotem honom omba be hwe ye ende omo to che ye Martin so omo aburu ni ye papa osofo yi ma ya ne ja sadent na matime madam for brebo pa ne wo na ne wa beche me yire na wudi ne hujuma sei ade me ka cho se me ntimi ndi ne hujuma na ade na ba beche dem na wo ye ni senti aya ne ya ye pa
Martin, you do me this one. I am not a yeah. Nigeria community that will call you because they don't already go far. Community Nigeria already there aware. They will call you. They will call you, Martin. I am not a lunya. I am not a lunya. Nobody for do now. Nobody for do now, bro. No. Debbie, you there? You there, Debbie? Martin will come my house. 106.9. You don't come fuck my wife. You don't fuck my wife, Debbie. You dare, Debbie. You dare, Debbie. You fucking apple. I'm also like that for no time. Look at this and how this shit goes. I don't know what you tell your husband. Me, I get evidence of everything. You don't know social don't mind. I know social don't mind. Martin don't want to fuck my wife because it's fast here. I'm a monitor. All your evidence there with me. All your evidence there with me. They are with me. Mama, get that. That's why you need to talk now. I said follow me to my one member of the The house will come. Now, Apostle. How come now we come mission and say, you know, we are shirts again. You do it. You wife for inside. Okay, so that's talking for I got come because of you. I got come because of you. 106.9. Obi ben apostle a oma ni Lumba nsupama me san se de ne pressure na was through ye papa na ada na Martin oya wa apostle sa apostle de heaven o pesa won ko na wo ye no boni say de wanya de crap DJ Omale romo aye na wo mfa Martin ne osafo no phone ne to Facebook na Ghana fo ma hwe nipa ye ka na asemi oya osafo pon na yira wa ye ne ho ade asafo man nyanim se ne ho kafo ni ena kobra ne 10 gram a wo oyo osofo na danfo hwenafu ene ne nufu egu ne kokoso se ne woba nufu wei ayiro osofo na de kra ya me ya ne sa de anya wo de ne uyusu a ene kwa na ya me ya wo mu no ade anya wo de uyusu a o se the rough ade anya wo de ano debi sama ho ka ene no wo se wo fa ye wo ho a asa wo nwuna chiri debi madamfo bi ka bia na no ye kwasira du tu kwan masa ye de bo potuom sukura ye bo potuo suma ye anya wo de a ahu nti izi osofo no ba ne den Daye de Lumba supana no hia. Da bi onti sika yemfa ne senka ye wo na ye be ma na nka we ndeng. Wo ye osofo nso. Onjai maninka, heaven is the goal. Onya so akoto so obi ne yere dampa so no onya maninka. Ghana for mfa adwentwe fa Facebook no so DLFM 106.9 madam for ba ko ofio so on yanka akwa no go bedi ni show keke. Na krachi bia ka so se na ma na maba ne de. Muntie we. Donamife boy enye ido ni donamife ene mana abano aba sanke bi na Adam sia ya anka apple bia no obema Adam awe apple no apai bia no de abone dan so e de ni hini na sebite boy enye ido ni donamife ene mana abano aba sanke bi na Adam sia ya anka apple bia no obema Adam awe apple no apai bia no de abone dan so e de ni hini na sebite. It's official. DLFM 106.9. Sika what did you kan ye no? O se ne ma na aba no. Senka Adam ebi na Adam hia ya. Ko baba na ye den. Awi apo no. Ebudua no edi bia bone dan so. Asan de bi dia hye bites asan no ma kan because enam maya na aba no bi mu ho ahomete pa so oba tumi afre osofo yire na utumi awa na afre ho kwe. Wa fra Adam for pa be du dwuma se nyamia nim ne kuro no osofo ka fra wate oso graphic no be king kan shede osofo ka je osofo da me se won shede na asemu ya to no ne de nyamia nim ne kuro ni wura mfi da ko so obewu wahu na mpese mbọ mpa ya ma osofo because we ni se mamwa na ebe hadwen on se asem ne beto manim sa na ese sofo keto amebo osofo because that ye ko no oso nyamia nso na kuma hwe obedi awu ndu aso je mpa ebo ne enko No, I let it clear. Father, in the name of Jesus. Enti asafo ya bompa ya ma onyame nhya woden wan de esi ya pa yen kenka madwenkyere mbe we efri kofi parliament nchen oso hwe live di fra agurabo bi kuma na okire mi se ye galamse ni de nyasem kumo asai Ghana nsuo na kwaye nyina moma ye ho kire papa penifo mo nye bribi osi DLFM news ni mo de pa sa no manam. When so every Richard Ahwen which them say good day to you guys. Pentecost at attack Kwadwo Krom Chowe with the crown. In Nhyiraba Kwadwo Sammy B and Adwoa Agyei Sikapa. Se ka se bono. E more than a ye sweet zan manam we or say sweet like bed meat. It is loud and clear inside DJ Ghanaman. The video ni so gbete station we DLFM next no chim say dwumade an ye bono. Ya yere ho sa yanso ya dance. Baba Mahama Boase no chim say. Under President Mahama we will soon change Ashanti region to Dumso region. Reset me no.
getting to Abanga Yakubu Fuseni MPP National Youth Organizer who for Yada Sepasinian. When so or the free air or seen the comfort watching which them so her life. A difference a home to Bruno Chims and Casiabono. A more the pass and no manam. Hansen do the James a good afternoon. Sammy Adwoa Agyei Sikapa. Also then as a panel Jumadia ya bono her life. A free Atomic Hotel down Suman. I want him no different. And I think Jacques Yankoma senior man himself Charles Manta or US Montenesum. Na senior Nankasa Diabo. We a chief of staff. We our US Montenesum. Charles Mante DLFM Anessa no. Or say, Nazia, you can say, Party, Yamianum, Ukraine. Ahmutipao. So, we shall measure the 4 pound of fear to whom she and I shall know when you will. Wow, your mind gonna burn your team. And who may you pass among my demands that today? Etimia Cosso, Nasana Basabasana Cosso with fear giant. As well, intimate if we say, any panel, out of who's in there. You better me attest the idea poem with Agra to pray a hasa by Asa by having your panicent, Yamay home of them. Na manche chere nkon kan ne mama den efa nche pangwa komene fia hodo adokro ema wo mudidwa no eso entumi entiwei every senior man himself Charles Mantesini awia ya cha opa wi na kase bo no ye gina wesni ade nyina de si emusemufo no eya maze mebel antwene semu ede ma yen DJ Malion so joint operation one DJ Zigibidi ekopimo Facebook no so ana afei ya frana asre wasikasu ana esika ya frana sa ya frana sei ya danfo ba ko gina yen wudi ne ya den Belinda asre wasikasu omo nyina abode ekopie mu e wo Facebook no esom akenkanfo nso eyemienu edi ameje so atakwate kodwokrom twaba wude hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa. Yes also ama radio mu ya santo a mfifi mo hima na Adwoa Sikapa tena so ne mpamfo kwa me afum ana afin Switzerland so mbetena se di ala wadwumadi ne mbe da pa sese bia no manam emamu nyina mu anitia adehye midimafo pokwase Nhyiraba Accra midimafo pokwase Nhyiraba Accra midimafo